نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرچیے احتجاجی ریلیا را موتی ہما ماس ہما گوارانی نامہ کنی کیا اسلام آباد روڈانی سرا ریاست کرے گنگے کورے حکمرانانی دیما بلوچ قوم مرچی من آوانا سات سلام پیش کنی بلوچ ہفت دہائیہ چھے ہمیں انتظار آیت کہ یک وقت بلوچستان گھس گھسا چھے بلوچستان کوچا کوچا چھے بلوچستان گیتان گیتانا چھے بلوچ زالبول وطی گساش درکایاں اور بلوچ نریدگ ہم وطی گساش درکایاں آوطی نوجوانانی وارسیا کنم مرچی اے مچیا ثابت کو کہ بلوچ زالبول اور بلوچ نریدگ ان زمین زندہ اے مچیا اے ثابت کو ریاست اور پیغام دا کہ مرچیا چھپت موتی بلوچ نوجوانانی لاشانا بخاموشی سرچس نکنا اور اے ہم ریاست اور پیغام دا کہ ترام ہم بلوچ نوجوانان اور ورنائنا ہنچوب گارو پیگوا کنگا نیلو مرچی من افسوسی وطی ہما سیاست دانانی سرا او ہما لیڈرانی سرا کہ مرچیا لیڈر دعویہ کنم مرچی میں گوار آستی اسلام آباد روڈانی سرا در پدر کب تگا اور میں شما لیڈر آگیسا گسا ووٹ پنڈگایا مرچی گورنر دیم دے گا بیتی اسلام آبادا ریزائن کنگا اور آدھا بدقسمتیا ہمیں گورنر یک سال سی کردار ادائے کم مرچی ما کھجام پارٹی اس تعلقیر کنا مسئلہ نے مورنا چھے بقائے پا جنگ کنا ما کھجام ٹیما بلوچیت کے نام میدان اعلان کنا ما اتی تقریر اختتام یک شعر آگو کنا تو بگو شرطی ما ایچ مگوشا چوش نبید تو بگو شرطی ما ایچ مگوشا چوش نبید تو پکن کار منا مہر بیبید چوش نبید